Ulino Tuhan tu kanu to kakagod kapag yampay tatong bay no. Ano misisa to kapod iswang sambayang. Kinarahingan isong kerja sorga kung sikaw da tatong iti kanu kagwe haydat. Kapag isiso mayad pagitimungan minsing ilari boras no am nagi milah dat papasampuro pawen samak dahay kumadya. Miman ni haydat alumisot piramutan da internet gisambot asimbayan dahil iswangat kapag yampayan datong bayan mantad kasalimpunan gisam na pupusan. Tinasambayang na isuran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kapisanangan. Paingkuran na tabar di bayan no. Tumbayaan ako dot ay pangasimbayan no kapurimanan dati mantad dot pangahakan da kinorohingan sa ninaro dot tadaw diti di katalib kanu ta kakago dot kapag isisa tatuang nabay no. Tatuang pabay no nga harot dua nga randat numan paintalango montakot ay bulayan dati nga kakitanan na pala dua nga ranilom iti adit bayno nay kanto dit oritan tay ko bayno nagid orangaw to kam isay dilat duo ang aranil no. Sayra na pod ay nakatalib itulun dot Israel mantad dot Gunung Sinai minagindalan nila mantad dot Gunung Sinai hirih no di dot ina po di tangaulo ni di nga mogorogo yulod itagwangan da kinarahingan mantad nad inaway andilod opurimanan dilod a simbayan. Sayra na panorango kinarahingan na tiyod di to isyon pinasindabdik kinarahingan na tapuid ipagilitan diolo hirid pinamukiman umbal po di tangulun di song giyak-giyak dilo kumadi musa sambayang di musa kinarahingan kumakinarahingan kapisak na di tapuid di iri na di kakuan da inapay kinanan di nga pinungaranan da tabera hinggod tapuy na pumantad da kinarahingan nga nakasindab sinumikit at hirikin na yan hindi kumayandot it manampura sih turi ko manapot ti dani ko pir kinarahingan dati di nga iri na did song giyak-giyak delod nakura modasi manuho did imusa sumambayang moed inapay tapuy kinarahingan di nga mumang pisok man no padadi hit ori baulom o sonong idadi tilo
Saira sumansala to ko tok mintalango dahot ay kapangitanan dat kinorohingan. O kito dati itanda haro ko kitanan miagal dadi dit bulu tay ko agayoh dadi ko kitanan dat ino pa'y katumbayaan dati nga ano opi duo ginawo tu haro ko pitok kito miagal na tulong da Israel. Harot pira-pira ho video dit nakatalib nagi kadaw na Taliban at grup-grup dot dusun ministry WhatsApp hinggod no ko kita no katarimo to kadit video umoy sa manta da Brazil hinggod haragyahi manampakadit ay patung-patung gorogon itong tulurogon kisungu kisangaw yagala karabaw tumanod na pa di video di nga katalib na pa diri iri na di minaluyo dihlo ya dihit ya miagal di dihit kinasunsudan dit video dan numanon sayo kumaduan na po nga natutudan hinggod harap pira-pira tinimungan dat ay kimotosikal minoy rikot to gereja minumbala minoy may pamatay nga tumanod na po dit winon said katarangan dahirid video di nga lintuhon na di tapoy mantadat kinorohingan no minipan norobidit may da pimpatay ngay may pamatay ino po di kay mayan nga ino dihit pemberonta ko nungo sorob di nungo sorobit pananud da kinorohingan ka ingkur marioy haro itu katapatan di ka pa ingkur lagi sekiroh no po dot miagal ko haro duo himila datid imbulayan dahiri kumuiso sayra no pod rinumamay tangawlun manampakay turos tay ko ipanampakay popakita don rogon dot kabogon may iyo da turos sorogon do iyo di na madi ko piya turos sorogon nga ina padihit ay ulasan dat tay ko oretan da tangolun nga numanda kinorahingan hukumay lo dot luyud ka tingkuro magyari hay nga noborasid kinorahingan dit antakan di nakaluyud ti pamagunan kumadinu dot kunon do momohukum iti pamagunan do magunan luyud suway katapoy ka kinorahingan tu jadi ka pinapaluyud di ka pingkuro hay nga sakira dorogon no pinapaluyud kadati nga ino pa itangawlo ni di minay unalid panampakadit idon rogon kadati nga takan da hukuman da rogon koy mayaan gidi rogon no tiyod di sakira kinorahingan na mahukum nga naborosit tapoy po mahukum ko ka nga ina po ay lahan ka piya dati iri na po nga iso nakadawhot manta didit tanda-tanda do kalimpupusan na pamagunan iti bencana alam iso na bagya tanda idid ay naroitan ti bencana alam bot ay sayra da kalimpupusan ti pamagunan ina po din ang sorob na tumanod po dit doho da nailaan ay nailaan mo tapat ka piang nailalaan nga harhot ay
tangkim miakon na saug dahiri. Jadi ino po di tangulun nga may di pangihib, may pagano di tumaw. Nga agaya ko piya ko bungahan tu minanigup matu titiso. Iri na din ninto na donot sinumorob. Iri na di ko gumuan na pa di nasorob nga idihit ay hara ko pentingan megal ko hara motosikal tu panuang nga tumaw. Iya body di dohon norongaw lah. Inailan ko ako ni ko rinumi ko teman tadet kinorahingan ni tapuy ni ponorob. Oke. Intangan to kano pa antakan dat ipagindalanan di tulun Israel nga rinumikot pinaporikot mati kinorahingan da tapuy. Sayrad iyolo na po nga ay auruan ko piyod aapwa sa ginawo. Bersungut-sungut. Mogorogo. Isang wol-wol. Ano mo tiga aramaitit. Sayra na po mo boros ko nga. Iwakon nga sa boros-boros at ipapakamu-amu. Aramay karangahan. Pagit tanak dati at yun di. Moros-boros ko nga mimbar-simbar nga. Amu no naman tampilingan. Irini ko mo dati kurang ajar ko kikitanan dati yun di. Okay. Ay mati norologo tulundot Israel. Hali pian no ko kita tapu yung mantad kinorohingan nga no kadilo. Ilan to kod inopoit minamanaw da tinumanod tay ko numandi mo sa hakos sinumuluan di nga ako niko isisa o tulo haroy pen susuay a tulo miagal no madati dat iti kay si santo ko ako niko isisa o ginawo ako niko mogiagal ikamonto kod bukan satu kepala magisusuay kapurimanan dati ti sumon harohiit ay makinongaw no po. Harohi mimbar simbar ako piya korongaw. Harohit aantakan nga makinongaw ima puji Tuhan. Harohit makinongaw na sabapet ay orohian da boros sa dusun dat piya sangkuro. Itini ko mo na magisuay-suay. Ila tulong da Israel nga iya din nagikadaw. Umuwakan na pa din na raitan da hiti nga harotit godot. Nunuh kadilo. Peniakanon did napa. Peniakanon da daging. Kosorow na di nga dilo itong sada no ngay itong rarapawon. Nupa ngay, nuti samangka. Nuti samangka, nalihuan ko na di. Bawang pre, bawang merah, bawang putih. Dondo na po di nga, iyati na po di, morongki gangay toko. Aiso na di nunununu, kecuali ilo na manahing kita kasari dati. Sadur. Okay? Samangka. Samangka. Sadur pamagalad di. Nukad hinad ako sadur. Haray karaitot. Buduy. Buduy dan nunuburas. Dan mamagun ka. Saraw ko dihit. Ay mananginandit. Harasa ang ulo na mananginandi anggota dila. Duminay sikul nga. Sinumuang agit. Tadi ka mo. Ay lanta kan dati tanganak kat apok kasi kulat o kan pendad numan ubasad iboras sa tindal. Man di disigu uhotad nunuti dia tua-tua. Dia nuno. Uhota iti sa sadur nga
Ini buah apa? Budui. Budui kan ditanakot ilo sadur. Semangka. Oh, om tok iri na dati miagal no maganda dati sekira mindahu toko tay magindalan om ano inagaga ipagindalanan da harot kabalingkahangan korikot na di dihirid ko yan na di miagal ko naragan ko di karita ko ay muli iti pitanga daw kanong haron dito nga pukul 2 nga ako po di nakauli loson no mo ti di tok hiri na gid loson no gid kon no gid osoro no di nga itakan no tanga sadap sagap pada diri dondo ka iko sadop minaykod haro pinagangatan na hari jadi nga kay isang kurod ay minakan po nakakan kuno diri walay tadaw da suab loson no di sadopon pitanga daw hirih no di handaman sagap po dari dondo it ko sadopid di ka iya lo no lang kadawlot wakon nila tulun-tulun dat minagindalan may pa di musa arubatan dia lo di om mihad nga di mangku di dat isay na di papakan dati ti daging ka to kay gatangon ongo ilatango sadur ongo bawang merah putih dan na po di nga rangkigang ta kono di ngai ilo na di mana bobos ka paingkuran ang kudi kinatutukan nila tulundat ongodot tamo nila dilo manto ko retired teno nga mahito ko po insama kayom nunuho ko mo yan nila ay tulo panambarasan natin pinungaranan da Eldad o Medad sayran no po dot renumika timusad hirisaliwan numan di siya pasunudo iboro sa kinarahingan kumad ay tulun-tulun daw may na di siya timungo turu na po da tulun manta di woyo on dat bangsa idi sinuhus siya mingkakat dahiri point tutuk da kema kita dati iti panambarasan dati tid iswanggot bilangan hopo da miso ayat kadua na hopo da 5 lintuhon na di kinarahingan da iswanggot tawan minang kiboras kumadi Musa ngayon na di siya anuo awo kondo rusod dit ay sakoh kumadi Musa numan di siya pailiho kumad ko turu no hopodit woyo onidi para elder sayra no pad ina payro hindi nga nakasako kumadelo iyolo no pad hindi nga miagal pad di tongo nabi nga sayra no pad nakatali bidirham amu na di nukad harado pakagutulon da paingian dahiri parkemahan ino pa isang ulun nga pinungaranan dat Eldad ino pa itiso nga Medad sayra no pad irohi di nakasako kumadelo iyolo kadaw nga painsuang lagi tulun-tulun dit no kasurat nga aylo no korikot dahiri kema iyolo kadaw nga miagal nagi di kadaw di nabi dahilad perkemahan panangkus sa di sangulun at kamulakan mini pamisunod di Musa da kantakan di Eldad Medad miagal pa di nabi dahil perkemahan ka simbarno di Yosua bin Nun
hinggod mantad di tamulok pom os nasilih siya dat ay tulon di Musa. Tuan ku Musa ngoyo aduhayo lo asya. Nga kadi Musa kumadaw hare nang kud iya na pom ogiat kapiyah dat ait mono kadung doho. Ah, no kuradandad o insanan no patulun dat kinarahingan nga asilin nabi. Tu kinarahingan na minanaha karusod, da minay sako kumadelo. Am guli na di Musa dihirit perkemahan idi, isyo hom it katuru na hopo dat uyoon, dat Israel. Jadi ilo na po dit Eldad o Medad nga inapahin na raitan da iswang panambarasan dati dahiti nga ayelo na korikot tit nakamong ilot katuru na hopot dat iwayon itua-tua. Nga sayra na po dat ay nasuang dat rusad da kinarahingan iyalo na po nga ay sa ipiswayan dit ay para tua-tua dit na pili da kinarahingan kadaw. Kamuyan na pati tampinay nga sa kirad iyati. Harohiit na pili toko. Pilihan ko hi Edson Salumin. Pilihan ko hi Robita. Pilihan ko hi Pauna. Meili. Jebit. Johnny. Nga haro pakagwit haritan na korikot. Hingga haro 2 datan na korikot. Nga kaduhong kad o pili da kinarahingan hingga na po kayo no orikot ti kinarahingan dat mongoy pamagawoy. Kumandat ay may lumagido. Ina pa hit ay pasandadon te ko paindalanan ng patahakon da kinarahingan nga ay say piswayan kamantad di tulun-tulun da suway. Jadi hinggo to kono po kaduhong kad no pili to ko kinarahingan isyo no ti ka. Ay to kay milang magidu. Ay muro ay amo imo mili dat paingkukuro ha kayo nun. Da sakirad iri na po nga pilihan da kinarahingan. Hino pa'y kuwasa da kinarahingan nga hino o miyagal da hingga no po kayo nun dati. Kabasa ni mo tidharam manulak. O pili na po nga ay may po do kayo hoy ka. Iho dogya nga harano po paurutan no manulak ako dogya yuhod. Harano paurutan ka daw. Nga miyagal na po ko tugas-tugas sa iswang gereja. Sera no pod o pili ko nga o purimanan tokod o gumu o commitment dati. O modasi tokod dod aya modasi ako akin dalan na tugas ko ka. May katuisyo kanundo. O sorow no da manuhod dit ay tambalot te ko anggota da suway nga haratimpo-timpod hari kapurimanan nod apanganakan kon da dilod sakiranad ay la kanod papaindalan di tugas daw da monopot. Iri nandod man pakatuti. Hari kantakan do miyagalid digi. Nga haro hibay mada hari miyampay mungkin da opurimanan daw iri no hit suhu da kinarahingan am tarimoni tugas. Nga kita no pa dati kaduhong kad napili da kinarahingan takay milang magidu dit mantad di tugas ay pinatahak kumadati. Tarimoan na po makiano na po ay
kagarason naman tada kinarahingan dat papaindalanin di tugas-tugas sa pinatabilang kumadati. No kanda di panginsasamod da sumano, atas kertas na ti ka. Atas kertas na ti tugas iti intay pagindit isay gahit wayan kongon duani di taon nakatalib ka. O iko intay pag iko nga is atas kertas sa tibo ka. Iri pa ni panginsasamod dat mo'y ako mga di tugas. Jadi puji Tuhan tu tumbayaan ko dat ay sanan to kono poti nga soirad onuan to ko tomodon tugas mun to ko pelayanan nga torimon dati miyempay ginawod otood. Tu ailan dati dat harapang hupan da kinarahingan mun to ko tulun-tulun di papendalan da pelayanan kumadaw. Okay, may to kadi aputed oni ba ilat karay tidit ay imagorogo dat pasalutakanon paniakanon na din napa. Isuang gabilangan hapada miso ayat katalun hapada miso. So gino ditongus samantad kinarahingan. Numan di siyo parikoto o tombolog pimpikaw demantadet ay isang papinggarahat. May na di siyo pasasado dahirid sakay dat kinenan na parkemahan. Painsarili pikira-kirad sanga daw pagindalanon dat sinodo damay na dhiripan nangid pisuk. Pikira-kirad dua hasta kinawas mantad dit tanah. Hasta na po nga. Iti hasta iti mantad iti sa Mexico. Dua hasta. Nga ni ba dito do hasta alampas ni ang alampas ni ako hasta okay? Dua hasta borosan na pod lebih kurang ke talu kaki kinapal tuk talu kaki kinapal pimpikaw ompira tadaw magindalan pikira-kira dat sangadaw mantado ledompok sadu muti sangadaw magindalan ki udam-dudam katuk gumu napanganakan tu di kagu kinarahingan dilo tilo tu mamain pa di pagumo ayat ke-32 manta didim seninarud sang asangadahan sepanjang hari nosantuangan suab kagu hirih nomoti di tangawulun di minani munggit pimpikaw na bula burung puyuh hilo ki akon kay pikor monikit tulun sara kuri-kuri nakapanimunggot 10 homer may na didila pawalado dat mablabo pansarilid hirid perkemahan ayat katalun hapadam talu dada matai na pay daging idinga hiri po kabang diolo apa diolo nautok hirinad ayat minintalangot katagadan na kinarahingan kumadiolo gisombot numan na kinarahingan parikatayd tusunggot bobos sa tagayo paing kukuran ng kurit irin na din inapay kinenandinga pinungaranan dat kibrot ta awa tuhilot na kinenan denuman lobongo itulun-tulun dat
ongodot bernafsu rakus mantad kibrat ta'awah pagindalan na di Israel di minedhilad hazerot minion nilo dahiri. Paingkuran angkut, paingkurah dat numan lobongo ilat, ongodot ilo. Ukab na pahitanat, kasuang ilo, hirinan minumang kago, sompon. Sakira na pamandati, ukabait panangid kitab keluaran, o kita na dati dat paingkukurahit, ay tulundat ongodot tamo di dinuman de kinarahingan punso de hilo. Kamuyan na po, itu madi asana ngomindot kopiyot ti. Kamuyan dat ay asuhatan no po pangangakan ki. Okay. Jadi iya di nohot kinasunsudan dit ay sarogor mogorogoh di timpunan idi dekaraitet pa. Jadi tetong bayno suai ko naraitan dati karaitet Eldad o Medad da pinapoylo dati dat ay iyalo kadaw nga napili kinarahingan halipiad nakamunggit ay kagumuan nga noriko ti kinarahingan dat may papakita ko bontugon daw umpain ka to nagi hinggoh to no po nga kada to ko pamusarod no di kita kinarahingan itid hitin nango ka hinggoh to no po nga ay katumbayaan to ko dat kinarahingan na po hino kasari ko kita kasari o sama kasari kumadati kanono mumbal to ko dat ay papaindalan da tugas-tugas sa pinatumboy da kinarahingan kumadati da hingga na pohot ay korikoton ko ngayon dati. Kay kung sikaw dat kinapagyampayan dati di suang pelajaran iti pahitian to kanati panambarasan da tatong babay no. Ano misiso to ko isuang samayang. Kinarahingan isuang kadya sorga kung sikaw da tatong diti nakaano kaguhad minangimbulay dat pira-pira kantakan di nakatalib karait dot tulun-tulun tindalanon nagi kukurelad mamurimon di karikatan no ipagilitan dilo dat isuang tindalanon dilo. Harahi kalau makan dilo nga haro nagi kaboboyuhon dilo akapian tak na korhian no. Santab di nailaan dahay nga umbalanda dahay dat ay papainsadu mantada ko pasien dahay may ada mangimbayat to ko pasien dahay nagi mamirulong nga pamusarahan dahay. Tatong nabay no kung sikaw to tamangan may hay isuang ko dapon gisamot kasobon na suwab pasikihan miyang patinanda olidas papaindalan dat nuno na pa'y tamodan da isuang kapasyan dahay. Ampunan tensanan do sa dahay Tuhan, tinasamayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati, sakira na po pasanangot kaindalanon nga kapiro ba to kakagod ay tatuang gasuwab. Yun ako po.